Omwana wa mezana Miracle Ngonzize niwe yitwe Mpundu bayima yo kutahirira yabo akasheshekera izoba zikamutwara mu cyora cya Katyobona aho abatura bashanga za mwitera. Ngire rugamba rero bimbuziye bojo ayi mawe mwana wangu mahano munjikuru wangu baitu ebisoro binu gali mazima genyini bitaribanize muno abantu kandi bisire muno abantu twakazika abantu bayingi nyowe ndikaiso no bagamba nimba twara gutukamuzika isirwa chikoye abana baitu bahwa baitu government nibisaba government nimbasaba buri kiro tubasantu bagamba muije bikuya byanyu mbirinde wenda sasa munonga nyiro busasi bwingi ubwo kureba abana banu kabizukuru banze mazima ebikuya biri kubasanga no munzu umwana ari kubanyami muze chikuya kikamutwara umwana hati mazima turakora ki abaturano bagira ngo tubacine mu rumo gubarukora ahabo kwenda kurinda abana babo obutitwa Mpundu nitwa abasije tukusera sente hati turekaramuka turinzira abana habukani bagambe emitiento niyegumye kibira hati abana batuwaho hati emitiere ento yeragumye kibira nyenkya iraha sasa bwa mtu sasa mwana government ko tetwanu kwi government tiye mirango yenyine aliyebya bya government bine bisaka byali byaitu betukora government ne tulemesa ebikwe byabo kubitwara nibalema bene kibira cya muzizi bakalima kubitwara Rogers ahiswe omutura wa Kahyoro B aho ihanwere ryaba kandi shewo mwana ogu najangwe Mpundu ezi zimazire emyaka mingi ziri kubateganisa kandi ngo abana benji baferiremu kuya bino mazire emyaka nyingi enye kinkusaba omuntu mwana wange afuye takyagaruka baitunka government yanye nchakara saha zibe yesanga isatu sazinu ntujya musamusanje tuli musamusanje nekichweka government taine kiyakoziro nekimu ninsaba government ekibira kinu ekiyeho abako mwana onti niwo kubanza mu bichweka birukufa bana baitu abantu nihiramwe bintu bona bafuira abana baitu government etuyambe eye kibira kabira abebembeze nibenda government egura abantu abaherire birebire umwe Mpundu bazo mwanya ogundi okwenda kwehare Mpundu ezibamarira abana oba habikuya oba tujya kwesalinga oba turakitaka kwita imihanda tujya gita bukuba taharo ikintu kisobora kutuhikaho kirikyo burumi kipingana umuntu kufu kandi government ine kintu kisobora kutukora rundu buri kutujuna kufu ebikuye bindi batugambira ngo tikusobora kufurura government ekalenga kuingeginga ngo abantu bakompensatinge bisaka byabo bahasibi kandi kakube ecyo kikaraho kijya ubundi kuretereza naito abebembeze hansa abaguma tuterera abantu mugumikiriza ubundi kumarira ntwegayita hamu nabo Oguno mwana wa kana arikwitwe Mpundu mutanu kanso ya Muhororo mu district ya Kagadi ati twabano twakugenda isomero ebikuya tutangana nibitutebaniza tugenda mu makaga abantu naho mitusangayo twiruka tugarukayo mukambazera baitu tugarukayo saa no kusoma kaira mazira wisinka isatu tutakusoma webikuya tubona no mwana wetu tulimpona Polisi ya Kagadi yahiko mwanya ogu kandi yacebera umutumbi gw'umwerere nuko kwikiriza abatura okora entebekanisa okuzika gasha kwa Thomas Tumwebaze.